Ekitabo ky'Isaaya eshura 37 okushaba kwa Hezekiya. Omugabe Hezekiya kuyakihuriire yatagura ebijwaro bye yayefubika ekiguniya yaza omu nju ya Mukama. Yatuma Eliakimu omukuru w'ekikaari, Shebuna omuhandiiki n'abanyamurwa bakuru ahari Nabi Isaaya mwene Amozi bajwire ebiguniya. Bamugira bati, oku nikwo Hezekiya arikugamba nagira ati, erizooba n'izooba ry'obusaasi n'okuhanwa n'okuteererwa enaku, ahakuba abaana bashikire kuzaarwa konka amaani g'okubazaara tigariho. Shana Mukama Ruhanga waawe ahuriire ebigambo byona ebigambirwe omutware Rabushaake, ow'omukama w'omugabe wa Asiriya atumire kugaya Ruhanga otawaho. Obundi Mukama Ruhanga waawe akamuhana ahabw'ebyo bigambo ebyahuriire. Nahabw'ekyo imusya iraka ryawe oshabire abantu abakiriho abahonokire. Abaheereza b'omugabe Hezekiya kubahikire owa Isaaya yabagira ati, mugambire Mukama wanyu muti, oku nikwo Mukama arikugamba nagira ati, otatiine ebyo bigambo ebyohuriire eby'abaheereza b'omugabe wa Asiriya banjumire. Reeba, ninyija kumutamu ogundi mutima ahurire orukuru agaruke omu nsi ye, kandi kwarahikyeyo mwise rurala. Bwanyuma omutware Rabushaake yagarukayo yashanga omugabe wa Asiriya narwanisa Libuna ahabw'okuba akabahuriire kwarugire Lakishi. Omugabe yahurira ebya Tiruhaka omugabe wa Esiyopiya nibagira bati, reeba aizire kuteera. Kuyakihuriire yagaruka yatuma ahari Hezekiya nagira ati, oku nikwo muragire Hezekiya omugabe wa Yuda muti, otiikiriza Ruhanga waawe ogwo owoori kwesiga kukubihana kuraganisa ati, Yerusaalemu teriheebwayo omu mikono y'omugabe wa Asiriya. Ohuriire oku abagabe ba Asiriya bagizire ensi zoona bakazicwekyerereza kimwe, noogira ngu niiwe orikwija kukira? Amahanga aga Gozani, Harani, Rezefu n'abo muri Edeni ababiire batwire Terasaari agu baatata enkuritwe bacwekyeriize, noogira ngu baruhanga baago bakagajuna? Nyoreka omugabe wa Hamasi, owa Rupadi, ow'orurembo rwa Sefavayimu, owa Hena n'owa Liva. Hezekiya yayakiire ebaruha eyaleesirwe ezo ntumwa yagishoma, bwanyuma yiinamuka yaza omu nju ya Mukama yagimushashanurira omu maisho. Hezekiya yashabira omu maisho ga Mukama nagira ati, ai Mukama ow'amahe, Ruhanga wa Isirayiri, otuura aha kitebe ky'obukama ahagati y'abakerubi, iwe wenka niwe Ruhanga w'obugabe bwona obw'omu nsi, niwe wahangiire eiguru n'ensi. Ai Mukama, tega okutu kwawe, igura amaisho gawe. Mukama, oreebe, ohurire ebigambo ebi Senakeribu atumire kurogota aha Ruhanga otawaho. N'ekyabuzima, ai Mukama, abagabe ba Asiriya bakacwekyereza abantu b'ago mahanga n'ensi zaabo, baanaga ba Ruhanga baabo omu muriro, ahabw'okuba bakaba batari ba Ruhanga Nyamuhanga. Kureka bakaba bakozirwe engaro z'abantu omu biti n'omu mabaare, nikyo bacwekyereziibwe. Nahabw'ekyo hati, Mukama Ruhanga wiitu, ninkweshengyereza otujune, otwihe omu mikono ye, obugabe bwona obw'omu nsi bumanye ku niwe wenka oba Mukama. Isaaya okuragura ebiriba aha mugabe wa Asiriya. Bwanyuma Isaaya mwene Amozi yatuma ahari Hezekiya nagira ati, oku nikwo Mukama Ruhanga wa Isirayiri arikugamba nagira ati, ahabw'okunshaba kukuhwera aha bya Senakeribu omugabe wa Asiriya, eki nikyo kigambo eki Mukama omugambireho nagira ati, Sayuuni oshugiine naakugaya, naakushekyerera, na Yerusaalemu naakuzongoreza omutwe. Noho woojumire okarogotaho, kandi owookabukiire okateera ekisyo runooha n'orukwera wa Isirayiri. Ojumiise Mukama entumwa zaawe, noogira oti, nyenamukire n'ebigaari byangye bingi aha mitwe y'enshozi hare munonga ahagati ya Lebanoni.
ninyija kutema emyererezi yayo emiringwa n'emiberoshi yayo emirungi munonga. Ninyija kuhika omu bweshereko bwayo hare munonga omu kibira kyayo ekikwatiine. Nkatimba amaziba nanywa amaizi gago, naribatirira emigyera ya Misiri yoona nagyomya. Torahuriire kunamaririira kukikora omu biro byayira nkacuma enama y'okukora ebindi kuhikiriza omu biro ebi, ng'ocwekyereze endembo ezehinguririziibwe ngo z'amabaare ozihindure amatongo. Nikyo kyareetiire abazitwiremu kucweka entegye bakahahaza emitima, bakarimbagirirwa, bakaba nk'obunyansi bw'omwishwa, nk'obunyansi buto, bakahotoka nk'obunyansi obumezire aha mutwe gw'enju, nk'omusiri gw'engano ezitakakuzire. Konka nimanya emishutamire yawe, emihurire yawe n'emitabarukire yawe kandi n'ekiniga ekiwangiriire. Ahabw'okungirira ekiniga kandi nkahurira eby'amaryo gawe, ninyija kuta irobo ryangye omu nyindo n'ekyoma kyangye omu kanwa nkugarure omuhanda gwakureesire. Kandi aka karyakubeera akamanyiso. Omu mwaka ogu nimwija kurya ebyemerize, omu gwakabiri murye ebyemerize eby'emiragaruka y'ebyo, bwanyuma omu mwaka gwa kashatu murya biba mugyeshe, mubyare emizabibu, murye ebijuma byayo. Kandi abasigiire aha b'enju ya Yuda bahonokireho baryagaruka basimba emizi okuzimu n'ahaiguru baana ebyana, ahabw'okuba omuri Yerusaalemu haryarugamu ekicweka ekiriba kisigiireho, n'aha rushozi Sayuuni harugyeho omutwe gw'abahonokireho. Obweziriki bwa Mukama buryakihikiriza. Nikyo Mukama arikugambira aha mugabe wa Asiriya ati, tarihika muri orurembo n'arokururashamu omwambi n'arokurwemurikira omu maisho aine engabo ye n'obukwakuba okurutumaho omutumo gw'itaka. Omuhanda ogwamuresire nigwo guri mugarurayo kandi taritaaha muri orurembo, nikwo Mukama arikugamba. Ahakuba ndyarinda orurembo ndujune aha bwangye n'ahabw'omwiru wangye Dawudi. Okucwekyerera kw'engabo za Senakeribu. Ekyo kiro malayika wa Mukama yija yateera orusiisira rw'Abasiriya, yiitamu engabo zaabo akasiriira n'obu850,000. Abantu ku biimukira omu kasheeshe bashanga ezo ngabo zoona ziri emitumbi. Bwanyuma Senakeribu omugabe wa Asiriya yarugayo yagaruka Nineve yatuulayo. Kuyabiire ari omuri nyaruju ya ruhanga we Nisiroki namulamya, Adurameleki na Sherezeri abatabani bija bamwisa rurala, bacwa bahungira omu nsi ya Ararati. Esarhadoni omutabani yategeka omu mwanya gwe.